Mambo Krumsari to Navir Impact News Nay Razrong Tongbam, Manu Hunda Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayambutra Nokchari. Manipurda, how Kiba, Numitkarani Sida, Ano Waki as Habatare, Aki second wave key, second wave selling a Manung Hata Yam Chauna, India Pumbada, Aduga, Manipur Unisu, Delta variant, Manipur, Yore, and Hanadi Cherksida, Hojinamu, Delta variant, not about Delta variant Sikimu. Delta plus है हरिबा Delta variant सिगी सब lineage है तारेमागी मचा मसु है कदरा माउंटगी ओन गिबा अतोपा variant मखल सब lineage मखल है बतारे कोई Delta plus हरिबा variant सिंसी कोई Delta plus मखल निपान जे कोई म्योई निपान तो फंगे है बगी पावलेरे निपान सिंग मनुंगा मरी ने इम्फाल ईस्ट ने अमन इम्फाल वेस्ट ने अहुम अमना उखरुल डिस्ट्रिक्ट के ने है बतारे पुने निपान सिंग मनुंगा मु हारी बट डेल्टा प्लस से सेम डेल्टा प्लस की डेल्टा प्लस से कोई सब लिनियस तरह का नहीं थोड़ों ले है सिगी मनुंगा कोई मणिपुर दा फंगी से सब लिनियस से डेल्टा प्लस से मखल डेल्टा प्लस तो मु मागे कैटेगरी से मखल अहुम है बता रहे अहम कैटेगरी दा AY.3 हारी बट कैटेगरी से डेल्टा प्लस की मसीमियो यामद फंगे है रे अदुगा मियो मरी दना AY.4 हारी बा डेल्टा प्लस की अतोपा मखल से मफंगे अदुगा मियो अहुम दना AY.12 हारी बा 1-2 हारी बा अदुगुमलबा मरुइन इजराइल दगा याम चाउना जिससे जर हेंगले है रिबदु मखल की डेल्टा प्लस की सब लिनियज है गदरा मखल से म्योई अहुम दा थेंगना रे हाइबगी रिपोर्ट से मणिपुर ले रे अदन मणिपुर की ओनस डेल्टा प्लस से हदी डेल्टा प्लस सिना डेल्टा दगी खरसु हेना ट्रांसमिसिबल ओइबा संदोकनबा अरोगा खरसु हेना साथी हैना लौना रिबदु मखल की variant namasu oire bani namasi amna nungnaninga oibu wafam amakhangni at the same time malem yu oinasu India da budi orte tu malem yu oinasu C.1.2 haidana anu variant number sisu hena transmissible oiba hena powerful oiba lorna koina kapthoga leriba vaccine mayam se masine piriba immunity phawba yam chauna masi bypass to ngamba event torga satpa ngamba du makalgi variant namasu masi South Africa di horpani duga South Africa masamakta Congo da adegi tongan ba leibak sing habata China yauna England yauna New Zealand yauna leibak as many as 8 countries tamasi detect obu phangbagi pausu lere maramdana anuba variant holeisina India da su third wave ama lakani habagi nungang bam lebsida anuba variant sing sina anuba threat for third wave matraga anuba challenge ama oigedur habagi maru in India da di Manipur da di hoji delta plus se la habagi wafum se lere banina hai ribasing asina koi anuba wave ki damakta threat ama oibi abra habagi matang sita khana ne ne damta ngasi impact news ki Manu Hunaka Third Election Library is joining us tonight on Manu Huda, Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences, Jenims Imphal Medical Superintendent Oja Dr. Kumukcham Lokeshwar Nihamtada, Dr. Lokeshwar Patamnokchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us all the way from United Kingdom, Birmingham, Birmingham, Sandwell General Hospital, Consultant in Emergency Medicine, Dr. Elangbam Bishujani Oja. Bishujit Patamnokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Manipur University के Department of Biotechnology की Professor Dr. Ningthokjam Devanandani Oja. Devananda Basu Patamnokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. Sorry to disturb you, Ras. Just a minor correction. It's not very important. Department of Biotechnology nati ai biochemistry. Sorry. Biochemistry. Aina misread to jamne Oja se Department of Biochemistry ni Manipur University के Department of Biochemistry के Professor Dr. Ningthokjam Devanandani Oja. Devananda amukana Patamnokchari है बता रहा. Okay. Ahan बस ये Oja लोकेशन तक लास्ट Oja प्रोजेक्ट से Manipur दा improvement की report है बता रहे हैं ngasi makisu numit खुदिंग की लाख report से लाख में तमदांग ngasi से मियो अनेक खग लेगी रहे अदोगा कोई positivity rate सु याम हंडरे 8.2% मियो चाम खुदिंग की 8.2 है ngasi से अदुगा अपन बसे 3,276 टेस्ट तो मतलब only 270 चानी को हुंपुत्रा खत्म वक्त पॉजिटिव हुए मरा मत नमियो चामदा 8.2% से लाए है बता तो गंगारांग नमियो हम खग लेता बा अदुगा पॉजिटिविटी रेट सु TPR सु only 8.76 अदुगा नहान सु मियो एनी लेता बा अदुगा पॉजिटिविटी रेट सु 9 की मखा था 8.88 लेगी बा अदुगा तारीख कुन मापन है बता मसीदना 11% लेग रहा है मियो मरी लेगे थे अदुगा तारीख कुन निपान दना 10% के मखा दले रगा मियो मंगा लेगे बस मैं तो उधर नोमित खुदिंग सु इंप्रूवमेंट लाई है बता रहे इंप्रूवमेंट लाख की ममिता बता रहा सु मणिपुर दा केस निपान ऐसा कि AY3 AY4 अमदे AY12 है बता रहे आपको ये डेल्टा प्लस के वेरिएंट से फंगे है वाफम से लाख ना मसे कराई होबा नुंगांग है ओय मणिपुर दा तमना कोई लेजरम बा कर्फ्यू सिंग बसु खरा कोमथोपगी फिवम लाख होरबनी अदुगा सिगी सिचुएशन से दा अनोवा वेरिएंट है ना साथीबा वेरिएंट है ना रिबा डेल्टा प्लस से थेंगनाय है बसे दा मसे कोई कराई होबा
नुंगांनिंगाई ओय मसिन अनोबा थ्रेट अमो ओयने खंबीब्रा कोना थर्ड वेव हारिबदो थर्ड वेव की मरम से हारिब डेल्टा प्लस न ओहनबे याना खंबीब्रा कमाय थमनियो जलोकेसो मदा राज very much तसेंग नायगा दी ngasi gi media sida aipu saruk yahanbagi yam nongai jai amasung fellow panelists mayam ga sharing to was I think it will be very good information to the public they am na kana ba message am oigini khali and I ngasi su share to ge asi tasing na harga malem bada 2019 adwai degi corona virus sedna covid ki laina sina sandor ko matam sidagi aikoi na khanga da basi basically karino variant si mayam sina praja sina ngo sorry tasing na variant si kai sunati akoi ki virus se RNA habu DNA habu le RNA habu si by nature mutation dum thoe mutation si kamai thoge da amadagi amada sandokpa magi lebam du change torpa aduna ni akoi na America da leba Africa da leba Zimbabwe any part in India from the variant but the mutation change, the genetic change, Kenayam, Aduna, RNA by itself, Magi Mahosagi Oina, Sahong Onba, Kudam Moina, Nasi Matada Mayamna, Kinariva, Delta Variancy, India, Torapodamani. India the Johanna Manipurasu, me, Delta Variancy Pangre, Aduna, all of a sudden the Singagada, me mayam legidava. Me mayam ki casualty lagi to mayam se achi kuma mayam si tho isi akoina magi transmission gi rate chi kayam satina saki hebda amadagi longna bisi mi ani hum bongna pa hadi ROC yam wang ba chang koi ba atumai to dana magi bagi longna bagi chang si me hen ba yam na transmissibility koi ba fatality adi kudong thiningai mangona aingoina mahik am changi be mi sida mahik sina satina kudong thiningai o pi ba adum ani si thon ba ya variant koi rakki delta now akoina hojiki mang da thambiri ba hojimut thambiri ba delta variant plus side ibse sisu makhalamani variant makhalamani to wadabu study gi matungina latest report ki matungina anobadadi makhoi sina hena variant sidagi sathi hai bagi kudam yam kana lectri sangdom di lectri to wadabu longna bagi sangi hen manina ekoi section dabdi ya aduga mang da laiba problem na third wave phari use tasena wave have si ga chunate masagi laina adu sandopada sandoiba mi singdo mi masing ena solakpa mi hena geographical area ena cover toksalakpa lam kudimata or adu apina wave na go wa daleba tasena wave to phada gedi akoi gi mentality akoi insagi chatri ba covid ta mari oina ba behavior adigi vaccine phadana kapi ba matam jana to bi ba mask matam jana upi ba adigi distancing phadana to ba hand washing phadana to ba masi le gadi jitna variant laksasunu sandokra ga loi masi is a very simple logic asagi I want to surrender loi mi amadudagi mi amad surrender loi masi gi lambi ji bu thingbi gadi variant ngasagi haibiri ba variant delta variant plus aduga akhoi laibu phobana somna ganda leiba gi lemda kapa gum mayam ti bani na sathi ba lakri bani na lemda gum ti aduna akhoi na warning id oi section gadabadi oi hen akhoi na konthuk saraga su akhoi gi covid related behavior am padan tambi ba vaccine padan kapi ba masini akhoi kana gadabu okay hanadagi adum hairaga laba vaccination ning thina tokthokpi ba and hanadagi khanga lerbe SOP singse Miko Kodimak Tanga, Nabuhana Taragadi, third wave said Lahanda, but I did third wave have the Amukana Sandok Habitat, and Anirak Sandokare, Om looks away now, Mayam, the Pasana Sandokas, Sandono Gai Taragadi, Masima Pandagi, Mikaranas, Lakumatamda, Hari virus Porpaya, Adu Masen Masi, protection of Naraga Targadi, we have Habitat, Masi Lapanga, we have the Miamda, Sandopa Chown, Sandopanga, Chown, Sandopazuni, we have Haidu Seduna, Sound Sandolo Yata, the Kudimanga. And the labor responsibility is high responsibility towards ourselves and our family and to the society system. Taragadi, we have said Lahanbangam, we have young Pazam, the Tambiria to plus we vaccination Sima Ninkin to Womatari with the Tambi Adu Saina, was that the man and the Lachanagoza, Hujiki Delta plus say Delta variant laga, second wave key India, the second wave lag, but responsible over variant say Delta variant I am boy Hydra. I am not so me Pinaki, but my variant more equipment. Madudagi Hana Satigani Hana Matamduda Haina Kibasi, Delta variant Sigi, Delta plus had a variance in Ogani and Hare. Madugumba, Delta plus Tugis or Muksumagi Sabrinias Tarani, Television, the Ahumani put the Panga, on Zimanunda,
ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ AY.12 ꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯕꯂꯤꯅꯤꯌꯁꯁꯤ ꯏꯖꯔꯦꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯤꯅꯣꯝ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ 51% ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯟꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯗꯨ ꯃꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯄ꯭ꯂꯁꯀꯤ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯄ꯭ꯂꯁꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯄ꯭ꯂꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯔꯥꯖꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯡ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕꯗꯨ I deeply appreciate your hard work. ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ COVID-19 ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯗꯥꯏꯖꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯕꯅꯤ나 minor confusion ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦ ꯔꯥꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AY.12 ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯖꯔꯥꯏꯜꯗꯁꯨ ꯐꯪꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯀꯦꯁ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯀꯧꯗꯣꯏꯔꯥ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯧꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ngasi ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯝ ꯗꯦꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤ ꯁꯦꯝ ꯗꯦꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯊꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯀꯣꯟꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯚꯦꯔꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ VOC ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ WHO ꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯔꯤꯀꯛꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯗ 3 ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ alpha koigi ken variant and UK dei hobuse B117 yes ko adagi di kaino beta variant South Africa gi B1 kano 64 B1351 351 okay yes adagi di P1 haiba Brazil gi gamma strain am leire adi India gi yam chauna mang tahan ki bas sigi ta variant isina B1617 sidaida sub lineage ahum leiba 617.1.2.3 haiba 617.2 sini akoina delta variant na WHO na VOC aina aduga 617.1 sina kappa ka weba kappa sidi VOC na te adubu madi VOI marakta di hakre ado ai horen second round sum la jage VOI si mari khakar mani ita haiba maga adagi ita iota haiba maga ko india gi kappa se lemda haiba maga india gi kappa se maga ado amadu dia atopa round la jage inau nau na recently WHO na VOI mari khaklar madagi August BOI manga suba mu ko wam haptan gre okay B.1.621 warangani adu masi lakchage adu ngasai gi kano do AY.12 lakchabada masi hena proper oibadi sigi AY series mayam si delta variant dagi macha masu mawondagi longthorpa macha masu singneba ado AY.1 dagina 12 phau yeng si ras ado aina literature hatu tu yengba matam diam phangidramina AY.1 sini koina originally delta plus haina yam kinaram ado masi highly transmissible oi haraga prithvi gi mafam khudimakta pak sanaga jara sandorakpadi thengadabanina koina masi khara kibidu khara handagre aduga hauji moin harisi AY.1 dagina AY1 2 3 si ahum si delta plus oina aina thengajaba literature khada moisina delta plus haina kawi atai remaining mayam si manungda 4 5 6 7 8 la aga si 12 sini hauji Israel da recent spurt in cases Israel si 60% fully vaccinated nation ne yam unexpected ni to raise adu masi AY12 sina 51% of the new cases si moina thon mani hai aina haipet matam diam phangdabani na yengda delta ga hauji ki AY12
डेल्टा की सब वेरिएंट एन कौगद्रा डेल्टा प्लस आईडी डेल्टा की सब वेरिएंट एन कौजरगे मंगोंदा थुदोपा न्यू म्यूटेशन याउदी हाय अदुगा डेल्टा प्लस का सॉरी डेल्टा गा AY12 का खेनरिसी G142D हाइबा म्यूटेशन अमा मसी कोई साइंस की याम टेक्निकल ओइबा पोटनिना कोई वायरस की सरफेस ता थिंदोगा लेबा स्पाइक प्रोटीन दो स्पाइक प्रोटीन अदुगी अमाइनो एसिड पोजीशन नंबर 142 दा G है ग्लाइसिन हाइबने अमाइनो एसिड की सिंगल लेटर एब्रिविएशन नेबा ग्लाइसिन कोई अमाइनो एसिड कुन गुमले ग्लाइसिन एलानिन लाइसिन एस्पार्टिक एसिड मथंग को प्रोलिन गाइना अदो G142D हाइबदी ग्लाइसिन सी 142 पोजीशन स्पाइक प्रोटीन गिदा D हाइबदी एस्पार्टिक एसिड हाइबने ग्लाइसिन की मोहता एस्पार्टिक एसिड ना सिंदोखरे अदुना म्यूटेशन थोए हाइबा सिगी म्यूटेशन सी डेल्टा वेरिएंट द यावसी AY12 ओके डिलीशन एडिशन म्यूटेशन डिलीशन म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन ने मयाम खाइदो पिए अदुना AY12 ता खेनरी सी कइनो अतै अनोबा म्यूटेशन अमता एक्युमुलेट तरक्ते डेल्टा द यावबा G142D ग्लाइसिन रिप्लेस बाय एस्पार्टिक एसिड सिगी म्यूटेशन से कनो ददी डिलीट तो रे कोई की AY12 तदी मसी डिलीट तो वना मरम ओइदना मसी खोंजेन याना संदोरकपा मा नत्रगना हौजी हौजी सिदाइबा वैक्सीन सिंची पार्टली रेजिस्ट तोबगी कैपेसिटी से डेवलप तोरकदरा नत्रगा अनिमक तोरकदरा हाइबगी अकीबनी अदा वैक्सीनेशन रेट याम वांगबा इजराइल दा जरा संदोरइदुनदी AY12 सी वैक्सीन जी 100% रेजिस्टेंट ओइद्रा भावदा टू ए ग्रेट एक्सटेंट रेजिस्टेंट ओइरमगदरा हाइबगी अकीबदुन अदु ओइरगदी अखोई मणिपुर की ओइनसु इंडिया की ओइनसु याम किनिंगाइने अदुगा राजनदी हंगबीगबददी यावदबदा सेकंड राउंड दबदी आई लाचगे डॉक्टर बिश्वजीत की टर्न करके लाकदो मयाम लेरी ओके आई नामतन हाइजेनिंग बमना मणिपुर की मरमरता कोई ई पाव पीबदा वैक्सीनेशन असुक तौग्रे हाइबसी कितंग एक्यूरेटली मेसेजिंग तो होनेंगे आदि ngarang kaino discussion amda Jiribam si Manipur gi ahanba district oire 100% fully vaccinate tawre ga na haiba aina kupna yengu da adok thuna tawrane na Jiribam gi population 100% one dose pire haiba oiba male aduna single dose yes one dose gi population percentage ga two dose piba si mix up tawna gum si akoi Manipur gi kaino si hodi bauda 20% योगद्री फुल वैक्सीनेशन से अदुना हौजिक पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड डॉक्टर विश्वजीत ना कोई UK दा लेबनी हेना खंबिरंगनी पब्लिक हेल्थ स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड CDC अतै स्टडी में आमना सिंगल डोज दी को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जी 30 to 33% मुक्तने बमाई प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन से अदुगा 2 डोज और कांददनी माना 67% के योरे इसे अदुना अखोई मणिपुर की ओइनसु इंडिया की ओइनसु सेकेंड डोज याम थुना पीबा मा मथौ ताई अदुगा फर्स्ट डोज ना लो ओइबतो तनतना से 2 डोज अनिमक पीरगसु था हुमददी कोई की वैक्सीन ना इंड्यूस तो इम्यूनिटी सी जरा तरे हाइबा रिपोर्ट अम सु लेरे अदुना मसी मयाम सी मुन्ना नोट तौबिरगा अखोई की होजिकी AY12 मणिपुर से थेंगरे आइसी वैक्सीन रजिस्टर तौरम याबगी पॉसिबिलिटी लेबनिना सिंगल डोज नदी फुल्ली प्रोटेक्ट तौवा नमोइदबनिना मणिपुर की पॉपुलेशन सिगी मैक्सिमम दी कोई टारगेटेड ओइबा मोंगदा सेप्टेम्बर भाउदा कयाम तौसिगे अक्टोबर भाउदा कयाम तौसिगे ना कोई टारगेटेड ओइबा मोंगदा एग्रेसिव वैक्सीनेशन तो होंजनिगी अदुगा वैक्सीन की मतांगा पाव पीबदसु सिंगल डोज सिंगल डोज डबल डोज मयक सेंगना मसी कोई की designated कोई की हेल्थ केयर टॉप लेवल की ऑफिशियल अपना मियाम दा याम क्लियर कट मैसेजिंग सी वीकली बेसिस तरह डेली बेसिस तरह तो होंजनिंगी सिमा ओके मथंग से कोई उजा बिश्वजीत लाचे उजा वैक्सीनेशन की या मरु इबसु कोई उजा दबानंद थंबीरी अदुदा हुजिकी AY
.12 है बता रहे AY.12 ना है ना रिबा variant से मणिपुरा लाए है बगी पाव न सिंगल लेवनी ना सुन बा मखल की अनो variant सिंग थोड़ी बेसिंग हसीना अदुग मरु इन concern हो रही है AY.12 है रिबा AY.12 है रिबा Israel की 60% vaccinated हो रहा कोई मालेंगे वो न सु आहान बा फायदे हमने vaccinated तो वो country से मोइन हो रहा है ना successfully माय पान पांथो करे ना कोई मियाम दा मालेंगे मियाम दो उहन की बात तुम लबले बा मने हारी बले बा से तो मोई की genomic sequencing तो मतलब ना होजी से 51% गुम से बजे AY.12 से और में है बनी ना मसी कोई vaccinated ओरबा एरिया सिंगदा अदुम यामना संदोकन बा नत्रग मसी इवेट तोरगा माना बाईपास तोरगा सत रेसिस्ट तो बायतार इम्यूनिटी से माना कालगा सतपंग मदु मखल की ओरकद्रा हाबगी नुंगांग बनी मदु लेतारगदी कोई थर्ड वेव लाकपदा हाबतारे रेस्पोंसिबल ओइगदोबा वेरिएंट से सुम मखल की अनु वेरिएंट थोलैबा नत्रग होजिक नौना तारिबा C12 इंडिया दबुदी लाक्तरी C.1.2 सुम मखल की अनु वेरिएंट सिंगसन ओइबी याब्रा केरो द ममांगी सेकंड वेव लाक मतम दसु मतम दु लैगिबा प्रॉब्लम से नंबर 1 फर्स्ट वेव लोगिबा कोई कितन कंप्लेसेंट ओइबा कैसे तोरोइदा खलुबा नंबर 2 कोई सुपर स्प्रेडर है तारे इलेक्शन न चिंगबा कुंभ मेला न चिंग मखर तौरुबा नंबर 3 अखोगी इनसफिशिएंट वैक्सीन मतलब दुर वैक्सीनेशन याम काप की दबो अतु मलेगिबा तो मरी सुबदा खाइ चाउ मरम हाय तरगदी अनु स्ट्रांगर वेरिएंट लाखिबा है बतारे सेकंड वेव लाखि मरम से मरम थर्ड वेव लाख मतम दसु कोई वैक्सीनेशन बुदी मना तौरे दसु फर्स्ट डोज ना याम बोइ बनिना होजिक से होजिक स्ट्रांगर वेरिएंट थोल पसना मरम वरगा थर्ड वेव न जिंग मना नबगी मरम ओइगा तरसिन कमाय था बिनियो जा राज नसी आई डेल्टा वेरिएंट की गा अदु कोई मयाम लो खंगे अदु प्लस की मतंग से आई ताखिबदा चयोल मनी ममांग हाते ताखि अदुगा ngasi ngasa yu haibirapdagi di delta plus ki matang ji khara he khangba hele samsam haijarabada ai numi kudingi covid ki nabo yam yengjeri ni United Kingdom da aduga kogi delta plus ki jepsana khangamde khangri kari gi no sum yengu kanda ngasa gi WHO na thokre habadi masi delta plus variant ki se hoi moina hairisi masi gi variant of concern oidri masi the study hen changini hojik lairiba chama chani gi si yamna nimi aduna masi this akoina kiba sine henami sihanbra sine henami infection to borgi habi gi si masi gi conclusion la lakpa se matam watli na thamni ko WHO gi aduna ai masi amu yingzaba khanda masi gi news ayama India dagi tholai koi lalam basu ai India dagi ayama tholai aduna ngasai akhoi mayam sum yingbi kanda India gi media gi si ngasai akhoi gi mayam sina akhoi gi delta plus har kanda as ndaki mamang gi da akhoi gi kano da mi mai tham boli to du gi amu hena sathi da dra hena ki gi ma thoeba aduna ngasai India gi media na dinate India gi media da masiki pau piriba ngasai India delta plus piriba se delta plus ki variant C leire aduga magi significance C ni kari no haina khangal lamagadi mayam na su khara inna phadaba ngamgadi ba ai bokta na sai kari no masibo na ai ha khalame ba ko adu yengba kan da di yamna yamba oram je manipur da hoi yamna phai khoi gi kari leige habagi magi genetic study tawbasi yamna phai adu ai mayam da masigi andas lobjer haijage WHO ki matung ina including khoi gi United Kingdom की public health की advisor including USA की मतलब इना हो सके delta variant plus है जे और delta plus variant है जे मसी की द मयाम वाबगी नुनामगी मागी reason कम तो लेते हो सके मसी द study खरे है ना चाउन संगिनी हो सके लेडी बच्चा मचनी चहुम जी मसी is the best और का conclusion तो हो जी याम ना ngangini है ना थमी okay आई डॉक्टर अमोय ने उजबदी आई उजरी delta variant ओइगरा alpha variant ओइगरा मसी ने मी सी के हेंगप्रा machine mi hospital changba hingapra machine mi symptomatic over hingapra habdu ma khangninge ba ai masi mayam su omka hajage ngasagi chahi amma makha ani phajal october covid variant ki se aduga vaccine kapa hogi basi october de hogi bani ngasi bokta double dose kapa patient amata ai emergency department one of the biggest hospital ni ko there is masi there is the sidina program the thing na jadri pokti habdi nate adu aida duty taba kana thing na jadri ko thing na ribsi yam aduna habdi delta variant oigera alpha variant oigera lambda oigera akhoi huzik season vaccinations vaccines masina mayam no di akhoi na hire as vaccine kapro ga so a positive oi akhoi na yengidi vaccine kapro missing ji hospital yang kana na badagi hospitalization changbra ICU changbra natragadi mi sibra habdane ba
vaccine 99.9% effective oye madugida aduna akoi miyam hadaraga vaccination si yana kanai habajum khange khangaga akoi manipur da lairisi akoi di resources oibanina kenosi network akoi hospital ki setup what ibanina yeng mi si aina khangjabada ventilator da habragadi mi si sibgi chance almost 90% hele bane asi mamang sahidagi su handaraktrib ko aduna asagi adubu vaccine kapagadi mi se vaccine kano ko ventilator changbagi chance lay almost minimal ni ne ko asagi akoina government na akogi SOP ngakpagi tawgera ama tawgera akogi tawbu yabadi ki tawbu ngamge kan sai san toga vaccine kapadi ngamina aina haijari si we change what we can change isana ngamge habado isana ngamge kari ngamge habi vaccine kapadi ngameba aduga vaccine kapagi kari gumba akoina kitang chanina ba vaccine kapra ai se asthma nai ai se diabetes nai ai ni fele lay ai dialysis to we haragadi madugi du samamna badu clarify to thokbiba aina hajaga to badi loina vaccine loina kapaya everyone kapaya dise hana vaccine kapki bada allergic reaction lagiba okay anaphylactic reaction lagiba aduna tsakana khoi heparin ko ba hida amalai yamna madu sizinagibada blood clot lagiba adudi yamna rare oibaneba aduna mayam se loina kapthoga lambda oigera delta plus oigera hojikti akhoi masi effective oili tawada bu kuina sum matham sangdaragadi masigi variant no lakaniba aduga laaga hadi ada matai se daina khoi vaccination si amaru oire habasi mayam loina haina re langa ki market su yam chaung na miyam da madu awareness yohanna ba duga encourage tawna honari haftare adubu akoi gi case khara do marakta ya khara nati amani haitare marakta yorok se koi positive oi basi vaccination single dose ka proba even double dose ka promise positive orpa even lay gi do yorok pa haitare adu yorok pa sida yamna yobudati amani khag yobu wane adubu akoi gi mayam haina ba lay bed sheet hadi mompak pita ngorong na sur basi muk drop am tang ta taragadi ngori ba ta area do udi only drop to dang mayam pinpoint we hadana vaccination to roba me amani selectar gadi maduda loina pinpoint to bagi wapam am levni na maduna marmor ga miyam gi hadi automatic naturally ngasai gi mi sibudu da adu su vaccinated orga sibudu da mayam se adon da loina focus to ne dar maduda mi pai bu supone ado idu mayam na mi pai dana ba koi kari wakalo na ma as a doctor aman thabiya masigi mi pai dana ba singa sai gi hajar delta plus ki si media da thador pa kanda thador eba medical personnel mayam do makoi responsibility am yauna thador ka dabne including akoi manipura vaccination tawraga ngasagi legitaba kokitaba yauraga su ngasagi madu information ji ngasagi proper channel da ngasagi akoi government gi through da madu gi laga aduga kari gumba government gi through da lahaudur ga government madu clarification to woman changeba habadi mayam sa kari no habadi mataseng na kari no habadi ma uan bama changeba adu natragadi ngasagi madu gi clarification pidraba madugi responsibility lawdra madugi information ji information je share to ko je masigi responsibility lawdra gadi mayam di khangdabina tana badu da pakhatna du neba koi horok pada vaccination da kamnaram didana horok pada koi January February March is the vaccination da koi imaga babunga tsala ka pakanda nasagi vaccination gi centers mi tara suna laitiyo yes mela tori ngine kapi na baidan aduna vaccination usap na tawrim yes aduna ngasagi madugi du akoi leiriba authorities na vaccination je kaido kap kadono adu matumda akoi evidence leirabane madugi evidence du present phajana tawraga mayamda magonda convincing oina present tawunga ama changi adumaina hojiki akoi vaccine kam ka na mi je nai haiba mi je kan tawri haiba se asa ina je haijaridina ai hospitals da double dose ka pamta mi siba thena tri haiba masi aina haibna amani adubu ngasai hoi chief minister na haibo oiro health minister na haibo oiro health director na haibo oiro amuk hena phaba mi na taba hendu ne madugi responsibility do ai manipur da di madu khara wana wi kena da thosi yamna chele ju health minister lai khoi new normal zikra ma new normal na haiba kanda health minister lai to new normal ne khoi adubu masigi je public ne accept tawriba new normal se adudi new normal nativa masigi new abnormality neba ada masigi je koina mayamna akoi leiriba health authority akoi
chief minister akhoi minister mayam sina masigi responsibility lobiraga mayam da marik chuna fazana haibiragadi akhoi na haibadi na haki khara sum haiba wani ko adu akhoi mayam na masak chu khangbiriba mayam na su inspirational figure oibi mayam sina haibiragadi hujiki haibiriba ras na haibirada madu gidu singapore ngli madu natana madu bare minimum responsibility ne haibam thokone haidragadi kaitobagi haidri no haiba ma lei lakani Okay, concerned department na maruina koi minister no obi ai department ke make degi hai na responsibility log ba accountability log ba tar misi mina thui se maruina vaccinated obi na kari go misi mina yorok targa di madu ki chap chaba maram sing se ningthi na miyam da clarification ama ningthi na tham targa di miyam se hi na bhav ta ba oiraga masida hi na kiin ba mi pai ba masina maram orga vaccine coming da ba phau da na ba si yam kan hona mathok ta lengan so khonti honari adu masi amuke han encourage to mathok ta habel simadi mamitari on the nobrem troje ge jam tonjer ke impact nis mingta Classic Hospitality Training Institute, a unit of Babina Healthcare and Hospitality Industries Private Limited, initiated by Classic Group of Hotels. Admission open for 1-year diploma in hotel management and 6 months course in food preparation and culinary arts. For free counseling, visit us at Hotel Imphal by the Classic, 3rd floor, North AOC, Imphal, Manipur, from 9:30 a.m. to 4:30 p.m. For more details, please contact Classic Hospitality Training Institute. Phone number 690-935-8685. Umja lisingani kunithoi da pangtho kadoriba tarani thoi suba Manipur Legislative Assembly mikhalda kana mire poigadori karma mire na challenger ama oina kari policy program da incumbent MLA bu challenge taugadori karamba MLA na defender ama oina kari policy program da masagi sit put defend taugadori Una magasi kya kupo wapam singal loina na Impact News na pudro luxury Manipur Legislative Assembly 2022 da mire poigadori basengi akan na interview Challengers and Defenders. Ningthaw Kaba Kuding Inung Tilpung Mari, only on Impact News. This program is powered by Mayol app. Welcome back to Nibir Manu Hunania 360-degree analysis of news and events with Biraj Rongthongbam. Manu Hunatanga si Kanajar me basi Manipur da Delta variant nataba Delta variant sigi makha tarpa Delta plus hariba variant sigi tongan ba sub lineage makhal ahum phange myo nipan da phange habagi pause lae labani na koi mamang de su third wave lak pagi abagi othok palai habi wapna singule ba tu Manipur di hojik su second wave se dum khar lai ri habi ta masi adum manage tori have tare adum Manipur haina busle Manipur second wave se adum lairabni na third wave lakpa khanghor roi have gi wahum third wave Manipur la aro ke the second wave loidri have gi adu how kibu numit kharan se da improvement yam la koi positive oi bagi chang si mioi chamada mioi nipan gi makhada lakpa gi mami aduga koi misi mena so ama ani khatanga sel pu wahum lakpa ngasi mioi ani khatang siba aduga positive oi bi chang chu cha da nipan dasmik ani khaka or person maram oiraga improvements yam chauna lai have tare improvement chauna lak chaba tar ga su positive oi ba missing ase da ano variance se detect tarukta ga di maduta kitang section mathau tabra have dine tuna surveillance genomics surveillance yam mathau tabra have gi wafam am lai maram ano variance ngasina ano threat ano challenging maruena ano web lak pata masa ga mo oigadra habi matang sida khana jarmani mathang si ai Dr. Lokesho doja Lokesho lak chakyo ja akoi gi keno se warning hai bata rahe second wave loidring hai to already third wave ki warning se already yam early warning se lautho lai rahe to mamang to second wave se lakane have se tum yam ngalling hai da warning adum lautho lai have tar health experts in tuan ba adun hujik se tum hire ge lai third wave lakane hai to mamang da accused story se miyam na complacent oir ba ka se toro ina khalu ba adagi ano ba variant akan ba variant thorok pa vaccination khara wal ho ba aduga mega super spreader election sing ba khara tawgi ba kumbu mera na tawgi na maram oraga second wave sandok pani habagi maram sing gi mathak sida atop maram khara zule ri tare maram se maram maru ina koi gi bad policy have tare policy decision se khidang asoi bo hi ba ma madu soi de na lo tar ga su koi surveillance have tare koi genomic sequencing na sing ba ning tina tok thoga masing yam na targa tar sequence ji yam tahu targa te koi kari to bu ya ba ki containment gi measure se yam ngan na lahu ya ba lahu da ba and koi ignoring ngasai gi early warning me am sa koi ignore to rubna mar baraga second wave black pata su yam chaw maram am oi ya bina
third wave se la lo ge ha tar ga di yes miyam na SOP nga ka dabni ha bagi wafum sima ru ge vaccination soidra ta godin ha wafum sima mandatory oi bagi mathak sida ngasai gi khoi gi yang phaba genomic ha tar khoi gi surveillance yam na study si yam ta hok tar ga di khoi na variant makhal masing se mayam khang do hok tar ga di madu gi matik chaba measure yam la khol tar ga di khoi khar makhai di madu da su yam chaw na madu gi front da su nga thok pa ngam do mali early warning am lai ri se khoi hojiti au na masi masi nga thok chana bagi kaino ne na lo bu ya tana kamai thamin ngi importance of khoi gi good surveillance wangkhalan baja khoi manipur da su july gi tang tara handak chegi july gi tang tara da IBS ti tagel pata khoi gi genomic sequencing tauna bagi lab masi gi facility su lai gre north east ahan bani haiduna aduna khoi manipur da yamna tawba ya rabra haiduna kamai thamin ngi oza unmute ong to bi oza lokeshwar ke se audio se lakre Okay. Amo mudda na sige kogi discussion to bigi ba ani ki marta kogi yam na no mai ba biswajit ki comment yam hazabam chupi gre that yes masigi the study of this data variance yam na very premature we cannot comment too much also adubu ki sathi ba pot khara di lai re bisi everybody knows it aduga ma mang na loina share le ha ba su proof to dingam thi pot ngasai yam na phajaba finding UK makta su Manipur makta su even in my own hospital akogi vaccine dose ani tuna kapa ba magi immunity develop tor pa mi gi finding ngasai sibagi chang se almost nil ni aduga akogi ngasai vaccine kapa mi mada changa iba virus or anything nara ise akoina viral breakthrough ko sigum bagi pot se very rare ni aduga masi magi variant amala aga di breakthrough tor pa adubu breakthrough torpo madamdadi magi potuna yam sathiba gi morbidity oba sigan ba naga potu uitu gai tawadabu aikoi gi laibag yam bhavana IBST na anak recently by the July aikoi gi Manipur gi hometown sida madamdadi ko Bangalore dagi di this one Pune thadana sequence adubu madugi madamduma time constraint mo ko hatta chare adagi equini am section gadabadi asagi ekoi haibiri ba asagi surveillance is jo ekoi na yamna one of the support chi ko technical support leiram nina ko yam tuna to bi aning kali health department su to re ngasi makta haibiri ba asagi sub delta variant ta asagi delta plus ni high di adu those type A type B type mayam lei sinji A.1 Y.2 kind to isi akoi sequencing to budu ne ba 10 minutes surveillance is going on. It proves. The health department, how far it is going to work for us, Habasimadi, Mayamgi, support and the enthusiasm. Timely detection, timely presentation. For example, koi magda koi lekai magda mi losally. I told me nare had a job with some way to eat. Then means sense of rejection. Testing the tonga ba imu matada mama naragadi masa su mamok su testing koi khangjar ya koi nara me to min le thok se these type of the people must see ko thopi ra gadong and this is koi mom to barabar haji se lak u thopi ra ngan na test to si any variant poison there is no specific treatment we have to support masigi poche mass ta media da ji barabar haji ge media ki thong praja asli yogon biba literature na science na we cannot cure corona only distancing only behavior hauji phogi manung the behavior covid related behavior vaccination ani shi natana brahmasta muli aduna di akoi ki mang the labor program se akoi surveillance kan kadan ba vaccination ji program galan ba adigi covid related behavior se ton ba variant makhan laksasuno akoina bu amar marta variant ngasi aingon na lakpa ji Africa da na haibal lambda variant ji aingon na naro if I am totally isolated aina kanamu sa dutra karam mind to na tomba chawai sa issue adigi mai ai imu manu karam mind sang do yes that is a fundamental thing basic thing ne ba adu matam chana detect tawba matam chana reporting tawba matam chana vaccine kapi ba sen symptom lai ba kanda ku test voluntary tawba vaccine hesitancy topi ba masimak na yamna aina kani hai basimadi pithibit loi na bak sandor WHO na su CDC na su proof tawra bana ba these are all different things the variant of concern variant of interest have it's just nomenclature
Mombekesa habdi China Mubuni, China Angmani, China Sangmani, Habi whatever. But all these are all same virus. They are having magi different masagi spike protein na ai sang the labor receptor and not the capacity to kenazai have wataneba. Variant D, more and more variant genomic study matung in a toll study. Karima ionagi infection China, I want to lay virus in a queen later to Moko one the Sati queen later. That naturally magi host shall do indirect over various numatorakaneba. That variant is another one. Aduna the variants in China Matang Salaka Domunina. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯄꯟꯅꯕ ꯊꯝꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯕꯦꯁ restriction then barrier and vaccination is the soul aduna ngasai public meeting tauba or something mayamna recklessly hektu bazar da hojing ngasi ngarang makta bazar che ekta ngari nam dongna changsan narakpa masi distancing taubi Delhi the phari du kari they follow the rules. They follow the rules. Maharashtra, why it has gone down? They follow the rules. Makoi magi positive or me or atuki nature taushi, but government is very much willing, health department is very much willing, the public is support, the support. My arm Doroga fight together, try and far. Magi whom Mari the give act of Seba, not to blame another. Michael Kudimak Sanction Ministry Havani, Maruina, I know variant holy miam Semakatana, Sandokana Baduga, Amada Hadi Mu Yamadi Amada viruses on Tokan Domatam Sita mutation Kisang Wang, Manama to talk with Amata. I know what variant talking about, talk Targasumadu, Makata Namu, must transmit of Danamata SOB rules in the rules in Sip Pazana in Momatari, marker Hanga Targasu, Tabotorum Sing Halapa Targasu. Okay, Matang say, Zata Andala Seoza. कोई मणिपुर की हाउ की बने करने की डेटा से हम इंप्रूव तो रहे मिसी मिना की चांगा मंदरे अनि अमा ngara ama si ngasi ani khaksi nahan so ani khaksi aduga koi gi positivity rate su am 109 mapan sai sedum leire ha batari am 100 adana 100 poi film se leibani na sigi sona kan improvement to wi film leira ba adu how ki bene karana si manipur ta koi rotation base to bi market na sing musu hangak pa mayam sa tok chasin gi mayam su uba hore ta masi hangdo na sona kanda improvement lagta ragadi edi misi mina yam jarot ra ba Posu if sanction work targeti. Koi Kalar school hangba college hangwa suma mayam su taugi harapagi adi koi DC Impal West so high kibale koi improvement se phasan lak targeti anytime koi high education institution se hang pasu yai habi wapna simbale but serak sida mu ano wa variant kana su phange magi mana kyam yamna sathi du no habdu madi khang da targa su ano wa variant su thole haiba ru ga su improvement tawre haiba koi hangdo pasu hauri haiba sigi juncture sida akoi complacent obi yadri habdu madi lere adu koi sumba thabak tharo mayam se hangdok pasina karai phau bada koi se third wave pu invite to bune na haidi baton to selu bune lo biya kamai thamni yamna intricate oiba yam complex oiba issue ni aduga yamsu relevant oiba issue ni Kerala gi India gi state marakta gi yam tang na Kerala gi atai state ta loi masing ta hraga Kerala gi sinema badagi last 4-5 days da 30,000 gi mathakta larambadagi khitang amuk ta hrabra da su ma su wang na dum leiri adu masigi maram si scientist kaina public health experts na definitive answer di pi draga su Kerala gi si vaccination rate so atai state gi di Kerala ni ham hedi wang moi si full vaccination se aina ningsing bada 23% gi mathak ID Manipur atai state gi di moi yam helam gani adu Kerala gi sudden spurt in COVID case si ngasai gi kano do koi Jenims ki ikai khomna jari ba doctor na chutak pi ki ba COVID appropriate behavior CAB ko adu moi gi da macha atai mayam di khanaru drasu major event ani da violation tawre hai koi gi Bakrit aina koi gi Muslim ki festival Eid amada punu hai na mai gi sentiment do government na respect to boina adi matung dei di onam si pungum si haraga bakrit ki di puran graga hai na haraga adu onam ani sina nanjan nabada ochi super spreader ogi vai tare aduna koi gi aina sum ujabada Maikai ahum mari gumba oina yengba yai third wave natraga anova COVID spurt si rise of
new variants ko tima adagidi whether how strictly you follow the COVID appropriate behavior adagi ahum suwa mai ke da akhoi gi population sigi percentage kayam vaccine gi dose ani ma kap thoge dose ama si sugai hairagum cheba dose ani kap thok si oin emphasize tau seba aduga mari suba mai ke da na masidi lying patha khoi gi bed khangde ICU gi capacity adagi oxygen support ventilator asini chima ko sigi mayam gi facility mayam si matik chana labor the right city government na tobi gido potni tawrian su ta jai yam su scale up tawre na hai aduga aina kitang ngakpa madi testing di adum jara ta tharak natra ka su testing di niem na adum maintain tawra sa pamale wang na maintain tawna ta niem na maintain tawwa aduga isolation sima isolation and home isolation haigadra sima problem khara swai si kitang leram gadong male aduga hojik koina yam pakhat kadaba chingna gadaba mdi ngasai gi AY.12 kumba adigi miuina another variant of interest for haiba adigi koi C dot 1.2 go moi ga vaccine escape mutant obi have si virus si plane tong chatpani na asi South Africa da leram badagi England da leram badagi Delhi yoksala di adum nongni da Impala dum yoksale aduna sigumba hanadagi circulate tarusina taba anauba variant ama satlauna yoksala targadi koigi government na amadi atai mari lena bo authority singna mapandagi changak pasing sidi yamdrabada 1 week strictly quarantine tawraga general public ka samnahandana ba masigi strict procedure ama lokhat pasi chungadra aina ai siba khanjai aduga atopa mana ngasai gi kano se crowding crowding MC akoina yaringai crowding ji tahondaba ado crowding sida makhan khaidokpa yadeba religious crowding dagidi yam sandoi aduga music ki punma crowd di san sandokte adagi political crowd di kra handana sandoi aduga atai dana yam sandoi haiba categorization aina khangja hawdi leite so crowding of any nature crowding yes it is crowding religious oigera akoina akoigi sports person sing akoigi excellent oiba mayam okko khopada raasudum ubiramgani yes on the heat of the moment sentiment na orambadi yai moi respect to budu di ai thawai hachang yauna support tawjei adu mi lising tillaga adumain to gibadudu adu su crowding sports ki crowding to budadi delta variant respect to wi sandukti haibasu leitabnina sumagi crowding gi pochima to biyo adu rajna sai to biyo da ai crowding da rajna genomic surveillance aina mamang ki raj yauraga to bam da su matam du manipur da delta lai lakte yam kana hainadri adu india ma fumate unabada khoi is genomic surveillance yam thuna to wa phai haibadu hoji IBS de su rajna takpi kre ko adu IBS da khoi facility lairabanina chayol khudingi natraga tha khudingi surveillance ki report si leptana matang regular basis da lakadawa manbadu kitang karai da no ma chappaga leibagumba thorakta bagumba ma leimasi aina point ani khak raj emphasize to ganingi number 1 da akoigi district khaidoga manipur gi district tara muk leibisida sigi genomic surveillance ki pattern se ID Impal East na sumain tawi Impal East delta si wangkhalei Impal West na delta ji handagre ano wama AY12 si haigala pudong tawi ga haiba sigi sima sigi minute surveillance sima paisa changba yai manpower changba yai adubu akhoi gi miyam gi tungi future secure oiba healthy future ama legi hargadi masi sarkar amadi miyam na kusam na chataga sima tawbiba aduga ali subabna Kerala gi case logzaraga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯔꯥꯖ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯟꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯕꯗ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ how much of our population has been already exposed to the virus ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ 67% ꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏ ICMR ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯔꯂꯥꯅ ꯈꯋꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯤꯁꯤ ꯀꯦꯔꯂꯥꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯇꯦꯜꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯔꯣ ꯁꯔꯚꯦꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ Kerala population city national average na 67% mo oiraga Kerala gi only 44%. Aduna susceptible population ji am wang na leibani na jar hengalakpani haina aduna Manipur gi district ki genomic surveillance ma tobiba aduga second na district ki zero prevalence zero surveillance ma tobiraga karamba district ta akoigi susceptible population ji am wangi adu district kharamdi already exposure si am wangre adu masina vaccination da su Dr. Lokeshwar su dum koigi yamaroi ba Jenims ki lying pathaki yamaroi ba role lobiri ko sigi zero prevalence SS na su vaccination gi targeted vaccination tawdu su guidance ama pine ba koigi recent report amada haibada ko na agraba mi sidi vaccine gi dose ama katang ka pa bauda maasi protection si adum phajana tawdo mali aduna vaccine gi dose second dose du chuka kaptri ba mi do ina masi safe to ya ni ga ina report masi kayam chum dabno adu khanna ba ya ba food for thought ko khanna ba ya report ni adi atopa mana Dr. Lokeshwar su tabiyo koi gi kano si masai ne sumamang da haijagre AstraZeneca vaccine koi gi India da Covishield harisi one dose is 30% muktang protection against symptomatic infection oibanina ko masagi one dose du gi protection si 30% muktang low oina leire aduga amuk in course of time vaccine full dose anima kakhroba mi hauda tha hum hogragadi magi immunity si substantially decline to re hairiba adu tardi khoi gi India gi central government asu Manipur ki state government ki mari renable authority ni su in coordination with the central government koi gi Covishield kapagi 12 weeks to 16 weeks ngai regularly do first dose June gum da kapkiba mi ma magi matam jing ngai ring da magi vaccine ki effectiveness si on zero gi maya da ta raga magi infect torpa even misi mina thokpa yabagi risk si wangkhalakadra aduna yaragadi sigi gap 12 to 16 weeks si yaragadi basi 8 weeks kumada 6 weeks kumada handabi ba yabra haibasi su khanaba matam yorabra khalli aduga last time na rajna haigiba Manipur gi potsi yam phagale koi si khara laragadi yamna tik lauba yam healthy society fully open up to oibi yare to aisu taramna welcome to zari adubu pandemic sigi am complexity me am si some koi na chahiye me na isu study to jabdina maramalta kalam ga sudum izabnina koi English ta haina ba is it a lull before the storm I would nongai sitla am dai gi yamna chap lepa ing tapadu oi devadi oisunu adu oiramba ya gi possibility laibnina we need to be still very careful simadi okay loina mak lenga su miyam su loina mak section bagi mathok tarik akoi complacent oi da bai tare ka su toraroi hojik saparni na khalluba madu khalubna second wave lakhibni maram hojik su khanba yade vaccination kap thoye adnai ma subta bi yaroi maram adno hojik su hairiba rules ma'am su loi follow toba adu amuk hena section la leitar gadi third wave se delay toba and probably lak tar ga su magi impact si yamna handhan basi akoi khut lai habi yom dini matang se yes I usa bisho je tala jigo ja koi keno se third wave se inevitable nahi hai re so idna dil lakani hai masi laktar gadi hujiki process tu da tongan ba lenga kem di miyam gi contribution dagi akoi na masi thengthan bana traga laktar ga su magi impact se yamna hanthan bhai tare masi akoi na adum tong bu ya ba achievable oi ba target oi na yeng bu ya bra kamai thabini ya achievable oi ba target ni nei thamjage habda jiribam da 100% first dose yogi basi yana pai adu ngasai khoi oja devan na haibdo na mayam da asing pause piba khoi 100% phangre wa first dose se duga second dose 20000 yu ma khoi 50% lere masi tu na next 6 weeks ta next khoi gi tha amani di yorani
ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯈꯪꯉꯦꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯣꯁ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ 100% ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯀꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅꯔꯤꯕ ꯀꯦꯔꯂꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯇꯦꯂꯤꯇꯤ ꯔꯦꯠꯁꯦ 0.4%ꯅꯦꯕ 0.4%ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ 0.4%ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ 1.5 1.7 मुंग लेबे मालिक को अदुना ngसाई अखोई केरला दा फनो वाजरगा सु मोर्टालिटी रेट कमाइन हंदरिनो अखोइने येंगबा म चंगेबा अदुना अखोई मणिपुर जि वेंटिलेटर अनोबो मयाम लैग्रे वेंटिलेटर मयाम अनोबो लैरे वैक्सीनेशन मयाम तौरे मसिदगी ngasi हाइनरिबा वैक्सीनेशन अखोई मी सिबगी मसिंग हंदरइजे मदुन ओइब्रा वेंटिलेटर दा हाकि मी मयाम म मसिंग मदुदगी वेंटिलेटर दगी विन तौदना हिंगपंग ngमब्रा हाबगी मयाम सि मयाम दा पिबिरगदी अखोई द लैरिबा टेक्नोलॉजी अखोई द लैरिबा नो हाउ हिंगलकपदगी मोर्टालिटी रेट हंदरेना हाबद मयाम रिएश्योर तौब ngमगनीबा अदुना मयाम दा हॉस्पिटल चलगसु अखोई हिंगबगी चांस यामना वांगे अदुगा वैक्सीनेशन सु प्रोटेक्ट तौरे हाबमा अनि दु लैरबनिना मयाम दा अखोई के हाइतरे वखनजी खित अदुगा मदु लैरगदी अखोई पब्लिक द कॉन्फिडेंस पीब ngमनीबा ngमबद नतना गोमेना हाइब ताबे हेलकनेब ngसाई अखोइना तौर थबकसे हुजिकती मसी मयाम तौरपदगी असी अनाज हंदरअबनी हुजिक मणिपुरदा कोल खुदिंगदा मी अमा लैगिदबसी याउनदब लैत्रबने हुजिक मणिपुरदा हो युमदों खुदिंगदी हाइजरोगे कोल खुदिंगदी मी अमा लैगिदबसे अमा अनि लैगिदब याउनरबने हुजिक मणिपुरदा सी हाइजे 1789 ने आई मणिपुरदा कोलुपसी मी कोलुप लिसिंग अनि दगे हेलैत्रबरा हाइबगे हंगकांदा अदम हेनगनीबको अदुना अदुमसु लैरे अदुबो मयांगी एक्सपीरियंस की मी मयांग सी हाबसे लैरबनी अदुबु होजिकसी यामना फर्म एविडेंस 99.9% अखोइना खंगे होजिकी लैरिबा पेंडेमिक से यूएसए दा 50% फुल कोविड वैक्सीनेशन तौरबनी मसिदै जमी जे मयांग सिनरबने अदुना मखोइना करी हागे हाब कांदा होजिकी पेंडेमिक सी पेंडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड हाइरबने वैक्सीन मणिपुर हुजिकसी अखोइसी 20% फुल वैक्सीनेशन 20 डबल डोज से अदुगा फर्स्ट डोज आई थिंक अराउंड 40-50% नि यूनाइटेड स्टेट्स की यंगनब कांदा अखोइ यामना वाटलिबनी वाटलगसु हागी जिरिबंगी तौरिबा इम्फाल ईस्ट तौरिबसे मसिगी मतौ तमगा अखोइ कैदोबगी थिंगमंग मोइदनो हाबजिमदे यामना चपचाना थमजगे तौदो हाबु इसाना अखोइना तौबंग मसि के तौबंग हमदे अखोइ सर लोकेशन हाबिगिबा सोशल डिस्टेंसिंग अखोइ आइसोलेशन तौबसे अदुगा वैक्सीनेशन कापदा कनाम थिंग लैतियो कापो लाओन हाइर लैरबनेबा मसिदा कापत्रगदी हयेंग अखोइना कनो द नारप कांदा आई हॉस्पिटल मी मयाम थिंगनजै याम नुंगाइति वैक्सीन कापौदबदगी अनाब ngaतनि जि थिंगनजरिसे अदुना मखोइदा कोइ हिस्ट्री टेकिंग लो कांदा नंग वैक्सीन कापरा हंग कांदा मोइ कापति हाबसे मसा नुंगाइजदबगी मोंगदा लोइन खुमेबा कापमगदी को आई सिरोइद को हाबम कइना कनाम सिते अदु लैरिबा डिसइन्फॉर्मेशन लैरिबा हुजिक मणिपुर की यानो कोइना मणिपुर की कोइ गवर्नमेंट हाइजगदबसी यूनाइटेड स्टेट्स की अखोइगी मोगी क्रिश्चियन की बेल्ट की यानो कन्ना कोइ रेडिकल फमदा वैक्सीन कापतबगी से मणिपुर दा फजना फंगे मणिपुर हिल डिस्ट्रिक्ट ता यामना चाउना मसिगी इंफेक्शन लैबा मसि अखोइ इग्नोर तबु यारोय रिलीजियस की सेंटिमेंट रेस्पेक्ट तबसी नि अखोइ मसि रेस्पेक्ट तबुदा मसिगी जे अखोइ हेड ऑन ओइना थेंगनबम चंगे अदो ओजाबिसु हुजिक अदुगी मामांगदा हाबिखिबा कोगी हुजिक लाइबा पेंडेमिक से पेंडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड पीपल हाइतारे वैक्सीन काप तबसिंगी पेंडेमिक ओइनी हाबने दुबु मियो खरा कापे फॉर एग्जांपल हुजिक मणिपुर ता पुन्ना सिंगल डोज कापसे 11,88,000 ngरang bok तस्माइ लेरे अरो सेकंड डोज 3,43,000 खिदंग हेन बस माइ लेरे हता ngरang से अरो अनि जे पुंजे लगा डोज मसिंग से 15,31,000 डोजेस काप रहे तरे दुना सिंगल फुल्ली वैक्सीनेटेड से 3,43,000 मतनी अदुगा सिंगल वैक्सीनेटेड 11 लाख 12 लाख की मया यो रहे तरे दु 12 लाख यो बसी हम वारी हुजिक से कापी चांस हम नेमदा करे हुजिक से सिंगल डोज काप चांग मसिंग हम नेम नोंग मदली सिंग अमा सवा सादी हेंद्रे डबल डोज त मसिंग लिसिंग मंगा लिसिंग द्रु कापी हेदर माइना मसिंग सु कापी मसिंग सु हम हंदर पी फिम अम बुदि लेरे दुदा सिरेदा वैक्सीन काफोग दबा हाबतारे काफोग दबसिंग की पेंडेमिक ओरनी मखोय अयाम नागनी हाय तारगसु वैक्सीन काप मी सु 100%
proof oidabani na makoi da su amuk infect oraga hoi makoi da infect orok matam jam kana na bi sang di handarani haibe wani adabu an ngasai gi unvaccinated hida kaphau da ba kangu sing da gi amu akoi da transmit tar puya bagi vaccinated kangu da su transmit tar puya bagi akiba ma leibani na so sida moi khara tawgre moi di safarani aduna tahuda ba singdang safarro ha ba su leidre da pulam mak su pulam lubin na bi film ma leidre da ama he kaphau da ba aduna ada da kaphau dur ba singduna kaphau bu mayam dubu amuk suhan na bagi masa amu werabra ha bagi wahang am julai adu ada der kamaina address to bini ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯠ ꯑꯦꯄꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄꯜ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯦ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯦ ꯀꯥꯞꯄꯒꯁꯨ ꯀꯥꯞꯇꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯅꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯣ ꯅꯥꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯐꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ डायबिटीज नाम मीदा तही हुंड्रा है मीदा माई इम्यून रिस्पॉन्स वैक्सीनेशन ने प्रोटेक्ट हो जाकर हंदाइए अदुना मोय कोई जो दम नाबा यादुरिनेबा नाबदा नतना नाबगी लाक्तुनेबा अदु मणिपुर दे अखोई ngai हाइजरिदुनि अखोई मोर्टालिटी रेट से वांगे अदुना ngai महा पादु नारप कांदा खरा हेंजलप कांदा खरा हंग ओरेगसु हेना नादुने अदुना हें कना लास्ट कई येंग मुन्ना येंगरगदी वैक्सीन कापमगदी ममा पादु करिगुंबा सिबा नाबा थोक्तबगी चांस almost 99.9% दे हंददुनेबा मधु खंगना आई वैक्सीन कापतना इमा पाबुंगु नारगदी आई वाखंददी highly irresponsible द नतना मखोई आई अखोई मी खरनदी मर्डर चार्ज को हाइनबा यारे आई मधु खाबदी खर कनंगद्रा अदु खंगना मिसी मई चांग खंगना दम चाहलगदी मी सिबि यावरगदी अखोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होय लाइक हेतबा मी लाइक केम हेजदना केम खंगजदना लाइब मी मन ओइरगना ओइरे अदु लाइक हाइरबा मयाम अमा मसी बोक्ते वैक्सीन कापतदना अदुगा मसामक्सु रिस्क ओइजबा माइ इमुंग मनुसु अतोबदु सु हनबा दि हाइली इरेस्पॉन्सिबल नि अदुगो इरेस्पॉन्सिबल हाइबजी अयाम इरेस्पॉन्सिबल ओरक्तुसी मांगोन लेरिबा इंफॉर्मेशन दनु ओइदुरिनी मदुदा लेरिबा इंफॉर्मेशन जी अखोई अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी मदु सुथोको म चंगे Okay. Chumthokminaba aru anova variant tholabnina amukke hena section menaba huji complacent oi Manipur da mioi amakak ngarang di amakak sire ngasi ani khak sire ari positive oi bi chang chu nipan mapan swaida handare yam phare aidana koi complacent oi dana akasu toroi habi wakhal londa mi sangu punba asai oja de banandra phongdo bikhi ba koi political ki punbo igera religious की function की दमकता पुन बोएगा any kind of market तर लाख की पुन बोएगा पुन बाहर से पुन बने crowding is crowding संदर्भम ज़्यादा है जो इतने मर मत ना कोई SOP सिंगा तो दी CAB है बता COVID appropriate behavior से दी everywhere ता ngak pasi mamathau tagane keno ta anu wa variant ma'am se thole anu wa variant singa sina kari o helaka tu na habasi hojibu na tangdang ba clear picture su leidrebni na koi hana clear picture khara di legre yam sathi hai base parabandra maji ki sathi ba lena se makha ta na sandhon ta na ki damukta ko kudimang na lenga ai khoi punna masi ngalling ai se da koi warning already lerebni third wave is inevitable hai bani na inevitable soidra lakane hai targadi soidra lakadru bidu delay to onba delay to budana ta na masi gi magi impact hai ta mar pike da sapu se yamna mapangan solan basi akoi khut le hai bagi no se da ngasi manu hon gi tharam se mata sa lo chinjar ke ngasi tharam se da oja de bananda oja bisho je hamadi oja online ji kudang oja ngasi gi mata je point hela bane da sa lo chinjar ke oja am poro bis am kana tha so poro chari appreciate you joining thank you masane ngasi manu hon gi tharam ngasi edison se karam to bi ko te kan der pu agane koi mail id impactvnews@gmail.com natra koi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur join to biraga comment am the feedback tha bir pu agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us on the other side of the screen until next time this is Raj Rodhom signing off kurumjai